دقه بدقه شش هزه لشکری کرد هنه به لشکری آزاد رد من در عفرین ده تليفوني خدان ما وما كنت ما بلغ كنت في عفري الواو وعفري سيفة جيجت وعفري شرجت بهورد نيبي درو سير بيدرو به افکاری درش کر و دعفرین دتقیا سال 2018 چتو داگر کر بخوندن عفرین اولوان پیروز کرد لانجام ده به 100,000 عفرینی کوچبر بون و حتی ایروجی بازار لسروان تکرن بلگه نوی هنه و هر تش لبرچاون و لسر ماسه دین راخستن بن نیارتی کنه و نوکر نماتین بشارتن جبوان قلس بکن و بخینن چره باز نمایه و بکار نانینه حتی دزدریجی لجنن کرچی کرنه و آبیتنه ناوا بید جرابه کرم بکن ایدی گوداری بکن شکریه سین دلال معصوم و حسین شکریه بهجت شیخ موز جباجار حسکیه او لباشور کردستان به دست کسکی بناو ایهان کو باستخبارات پاراستن رکارد که بویه سیخور لهوندزانن چاوا گلک عجبایی نمینه ایهان اج باکور کردستانه دزدریجی لشکریات که و دیمن وی دکشینه وان دیمنان لدجی وی بکارتینه قنوی بکه سیخورا پاراستنه و لدجی روجابا کار بکه اب یک جره بازن پاراستنه یا و لدجی روجابای کردستانه بکارتینه و ده همان وقت ده وکی استراتیجیه که خواه دبی شکریه جی سیخورتی ریا هری حسان بو خود بینه و بدل خواه پیرد زوجه بگوتنه کدن مالباد برای خوی شهید گل و آخا خود دابیجه جیانا به هزارین مروبین روجاوا دخجر مترسیا بالا فرین داگر کریه دو جمع ایهان هبود ایهان وی چاقه یعنی ام نزوجی و ایهان نبی اصرار لی بیانی مرا بزوجی یو اصرار آوی تینه بیان و پشتی گو کچک بیشن قیتانی کت نماد کر بگر مالا بالا وی چاقه پشتی گو ام خاتم ایهان را گو کاو ویدیو ما گو جمع پرستیم ها اب ایهانه نجارک و ندجاران افکار کریه آن گو دزدریجی لجنن کرد کریه و گاویجی رویای باکوری کردستانه نتنه او سربازکی پاراستنه یه پدکه لناوندا سیمیله لبر کمیریان دزدریجی الویدگه و دیمنن وی لدجیوی بکارتینه یعنی دست لجنه که کرد دریش کر هوش بو مراد داگر کریا ترکیه بسری بکه بس رتبه و سر ملی هوا قلت درباسي مانجي بقى أزين هاورا بس أوي من أني بيشيا شباكي يعني هذا بيشيا بنجري وأس خيادكم بس أو خيانك يعني أو خيانك بعدين يوجينا قشتي ولا خيادك يعني بيشتاوي الكاميرا بو مس خيادك لور أو جي فيديو من يعني لوي كاميرا ده هتخويه وكذي قاوا قمرة نقاش كرنجي قال وان فيديو كر مجای ها را بوم گوی هم ویدیو مکشاندنن گو بلاو نکه گو اگر تهاری سوریه تکاری خوش بدی مشاندن او بلاو نکه بس گو تهاری تبالانتی خوشوان خود بکی وی چاقی تی خول کی جان قنات تلفونی دوه کی تی خول بی هلبت وکی مدخلک یکم ده داناسین جه سیخور کرنا وان نابندا سیمیل یا لدهوکه یا هندری دهوکه ده سیمیلی آلان سیمیلی جرد بیشن یعنی وکی جیه کی جرد بیشن پاراستنی دبرد آلیه کی بشه کی وی حبسه بشه کی وی آلی تحقیقی ریو بریا ور بخوا سیدای طیبه مدیره جورا سیدای طیب ابیال پاراستنی نامینه سیدای غریب یکی قمطانه که با افسی سر او بیربیر سولشترمدک وکی دی ولات هیه ولات جی یعنی وکی گود بیشن دسته چپی سيداي طيبة نادر وجمعة هنا وكدين جنك تاني شغل ورا نافي ليلاية يعني جيبوا أيهان بخلي بو از الظالم بيستو يكس بلتاب أيهان بون بيستو يكس وبرانيش خلقي روجا بابون بس هندري بي حبسي دي بس هنجارنا هنا كسا عيار تكرن مود مجاري واني نقاشي تشنه تشد بيجن تشنا بيجن
چل سرمه دروا کرنه نکرنه چه داخلن چه ناخلن شبکه وان بوی رنگیه جه استخبارات پاراستنه سیدای غریب، سیدای ولاد، سیدای طیب و لیلانه جهلا میتا ترک بجی متین ابوجانو و باب ایهان رضوانن دبن وان را ایهان هیا و دداوی ده شکریایه بگوتنه کدن افسی خوراهان برنگکی هفبش به پاراستن و میتا ترکی را کار دکه دورده پیوندین هر دو آلیان پشتراز دبن رقم ابو جان ودامه جمر نگو او جميته جمر جو مهربه ويتدربس ومن ري كريب نظامي ملور هنا ويورن تبرتبي دريبه بن وبتفورا ورن درباسي تركيبك وف بوليسي بردبي دريجي او استقبال وبردبي دريجي عين سر سنر سر حدود بابي ايهان وايهان ومتين وميت يعني اف ميتي جو بيرا تتخوازي كيج مالبات يجب خرابين بي بشتيوي مگو كا اوراقي متشينه بون مگو کات یعنی چتی تمام نبود گو هنا جمرة کار بکش با اثبات تدسي وده هذا حياة وراقة تجي عند أجل عندنا عين وكي متين جي طرز متين جي أبو أمي تفان روجا در باس بكن بس بديا جو فان روجا وراقة تجي بيت بكاري بهما كان فوتوغرافي ديجي جمرة ريكا يعني كان بيجي ديجي جمرة ريكا مي كيف خوش بي يعني يجي جوارة أو ذكر يعني جوارة شان حسين صالح حلو جحسكيا او شکریا جه تاخکینا و هف ناز دکن لبله کسین کو او کرنسی خورج هف جودانه حوالی حسین ابنابی یوسف لترکیه وی بپریان غردکه و بوی رنگی دکه و خفقاسی خورتیه علاقتي مع يوسف قديمة كانت انه كان من جيراننا هو يشتغل مع عميته التركي قبل فترة سنة تقريبا صيفية مضت طلب مني انه يتواصل مع شكرية شفت شكرية انا 3 مرات راح فجأة على تركيا خبرني بعد فترة انه هو بتركيا يوسف بعد ما سافر على تركيا بال 2023 شهر الرابع والشهر الخامس بلش يتواصل معي قام يقول لي انه ابعث لك مصاري واساعدك في شغل تشتغله وانت قاعد مرتاح وعبت لك عليه وبعث لك مصاري قد ما بدك ابعث لك $. معصوم خلیل حمی یه جکوبانه جنک با عاقلی وی دکنه و دکشینه باشوری کردستانه وکی پاریه کی هسان دکبه دافقا سی خورتیه و بجداری انیا لدج روش آواده به لیتشتکی دن جواره بیجم او بجداری برخودانا دیروکی یا کوبانه بویا لیقد کلیه که جی نهاد بیرا من أول حملة من بجد أنا أذكر مقدر الكداري جواز لباشورم جوال باشورم أجبوت در كاتما وجرى جتوري أم زواج بك ده حتى دقوق از گشتم ويده شيء نظني بقول تكلي سمكو نوالي بعبد الرحمن سمكو خفي جوارن از إيشه واتشه بكم از وابدم زوجانه كهنگ برایم ويده هنه ونمرا أولي كار بنا جوارا أولي كار بنا هر دویم را گو که از چومت ترکیه گو سه حیوانی به تلفن من وارد سگمانده گو جزا سرم های اگر جزای ما خلاص به از وگر ما باشو سمکو آن را سوز دامن و تیچاکی و گو اره گو پشت سه حیوانی وان گو راستی بیواره حتی به نوال واشو را جمرا کرد گو مجبونه تا $10,000 ورگرتیه از پارستان سمکو مگو تمام مگو اگر تا از خواب ماندم آنی میکنم وی کاری دا خستم وی روشه دا د دوسیای وی ده ناوی گل کسان تنشکره کرن وکی زنجیره که یا و هموجی گریدای استخباراتا پاراستنه یا هولیرینه یه برپرس ناوی وی فؤاده به ناوی ماموسته تناس کرن دبن را کووانو هرجینه سمکو یه هری زیده دورده دجمناتی لروجاواده که نوال آکو محسوم دکشینه باشوری کردستانه ایجار اد همان پوزیسیون ده گله کسانه چیچک، بریتان، سرخبون، هارون، علی و حمودینه کارستان سیمیله لود 45 جان تحقیق بومو کرد بخواد سمکو و کوون و هرجیوان ابنای پارستان هولری دلال احمد وادی جتاخا ظهور آقام شلویه بلیگرینا لدوه گلک زانیارین خطرناک دردکبن
دلال گلکی لدو سیخورتیه گریایه و دناوا وی کاری ده پر بدنا وی هاتیه بکارانین. سیخور کرنا وی جی عجیبه. بریا هفجین خواه دست بکار سیخورتیه بمیتا ترک ردگه. جبو ورگرتنا فرمان و ارک جی در باسی سرکانیه یا داگرکری بویا و بگریایه. 4 شهور متزوجين، وبعدين هو راح طلع على تركيا. طلعت وصارت فجأة. قبل ما أنا أتزوج شبان جاب لعنا على البيت بنت تركية اسمها نازلي. رحنا ثاني يوم الزواج أنا وهي وشبان لعند وحدة محامية اسمها رندا. طالع لها ورقة على هوية أخت شبان تقدر تمشي فيها من الحواجز لحتى تروح على المنبج، ومن المنبج بتطلع على تركيا. بعد ما وصل على تركيا ب3 أيام، اليوم الثالث حكى معي قال والله وائل وحجي ورطولي قالوا لي روح على تركيا. كنت قال لي أنا أخاف وجدار وهالشغلات هاي ما أطلع. قال لي رح فوتك من الباب لا تخاف. قلت شلون؟ قال والله بدك تبعتي لي صور للرفاق. يعني أبو رعد وشوفان هم اللي حكوا معي فيديو مشان الصور مشان يفوتوني من الباب. اجوا 2 لابسين عسكري، طلعوا هدول 2 مهربين وهن عساكر بالجيش الحر. قال انت بدك تطلعين على العزاز مشان تشوفين ابو رعد تقعدين معه. قال انا راح اعطيكي بس رؤوس اقلام، ابو رعد هو يفهمك هنيك، بس انت راح تروحين مشان تاخذين تدريب مشان تشتغلين بالقامشلي. شوفت ابو رعد هنيك ناو تنيا جروبا وان برفرها هند نافا بي كوميدا قاشو هبال نزيك ان هفجين وينا لتيكليا جنسي دنافا وان دا تشيدبا و ديسا بهبرا كاردكن تفقرا وانجي بفيرنجيا. ابو رعد سرك شبكية او اندام ميتية و دنافا تركيا و هرمن داگركري بتايبت اعزاز دچوتي شبان هفجين دلالة حسن و وائل هبالين مينا. نازلی اندامک میتیه و او درخستنه ترکیه. هر وکی ین بوان را و دنابا روش آباد دخبتن جی ابن. ابو حدو، دلو و جانو بمیتی را کار دکن و مروفان بقاچاقتی در باسی ترکیه دکن. منال خوشکا دلاله و بدسته وی بو یسی خور او جیل جم هیزن اولکاریه گرتیه. حسین حنیفی قهرمان ایش کوبانه دبردیلا بدستخستنا پریان ده ایلیشن لدجی روجاوا قبول دکه. او جی خوده گراوی برید ده باشور کردستانه لبله دجه جهده وی دکشین نابنده سیمیله. بخواه دادکوه میدانه وکی پیخواسکی جوان را آگاهیان کندگه. وقت بوارگو ما گفتم شون پرستنه لیپرسین مات کرد جواسیشی کامپه و کسی ما خواستی سالمانا استخباراتی قدب هیا کامپه دیا برنگی کیف مدنیه یعنی مدنی دیگه بدیم دست بیکو چون یعنی هم چون لو داره جیت تحقیقون هم هفته که مرة تحقیق دبو سالمان هم جاره یک دبرنا هم در پرست ما پرست کردن شکلی که بر فرق شما پرست کردن مجبور چه پرست کرد ما گوهی دایی بریگی ملواتی ما پرست کرد چه کار مکری چه نکری روزه که پرست کرد چه کار نفعان بکری در کار کری کاری تا چی جیج مخواستن تدل پرسینا ما دا مثلا جیج ما خواستی نقطه بون نویره بربریام کاری مکری اجمار نقطان دا اجمار قوته تونل خواستن جی تونل دا جی نقطان پرورده مکری ما خواستن جی پرورده اجمار اول پرورده دا وان کسان چی کرنه؟ لسر عرده جه نابندن لشکری و سازیان نابن ریببر و پیشنگان و همو تشتین گرین بریا جی پی اس آن بریا نقشه ددن دست پاراستن و میته. اف دبر بگشتی دبن آرمانجن بالافرین داگرکریا ترکیه بفشار و ریببریا پدکه دست وان کسان کتی خوینه و خرابیا روجاوای کردستانه جریباز و تبگرا اندامن پاراستنه تی دیار کرن کو او هوج بو تنکرنا دستکفتین گل کرد هاتیه ساز کرن و دوی دمه ده تورین سیخورتیه آواده که نتنل دجی روجاوا لبله چافکانین تایبت راگهاند کو ایرو روژ و هفدمی شر گران ایل باشور کردستانه
پاراستن آگاهیان لسر کسایتان کم دکه و پشت شانتاج و گفان لوان دخون بوی رنگی وان دابجن جرابا سیخورتیه. بری نهاجی در وبرین میته لسلیمانی دو اپراسیون شهید ساکینه جانسز هاتبون گرتن و گوتبون اگر استخبارات پاراستن هبه بیدوی تنه یکو او لسر عرده کار بکن. شکریه یکو به دزدریجی بوی سیخورا پاراستن و میته لسیمیل چه تشتیجه دخوازن دبیجه و اشکرت که هر چار سیخور اندنجی برنگن جدا همان کاری دکن. بوی رنگی ایدی خوینا به هزارن کسان پیشکشی داگرکریت کن. سیخور لوی مکرتین کو نتنه ریوبرین پاراستنه هر وکی میتا ترک بخوشی دوی نابنده دهیه و بجداری لیپرسینه دبن. او ده جیم اشخو او داغو کتنه او پرانی تنه او کسین گو میتید هاتن تنه کتنی او دیده. سیدای طیب جی بارا رونانش مثلا مدیری و کسی که دوی پاراستنه ده بارا رونانش. تنه دنیز و حردو كسين قوميتين او انا حردو تاتا بيرا بنيش بالدليل راعوري الدليل نكتنا فاندا في داوية يعني نطولي دليل چند دقة و دركت يعني زيادة نطول بس براني بدني زيرا نقاش تكر لورا بلگین هان نشان ددن کو گلک نابندن هر بجدنا برا پدکه و دولتا ترده هاتنا آواکرن و جور شر روج آوای دکن. بلگه کدن آوی هفکاری جی اوکو دما شکریات در باسی روجاوا دبه پیوندین پاراستن پیر تین خود کرن و ایجار میتا ترک دکه بسر خطه و آگاهیان دخوازه. گرکو مروف لنابروکا لیپرسینو دا خوازن میته و پاراستن بینیره همان سیناریویا. وقتا لوان سیخوران تی گهداری کرن او دیمن دردکه بهوله کو نقشه سازین روجاوای کردستان ببریه که حسان بو ایریشو تنه کرن. انت القريبة ما باطي باش حوالي باش دردور باش جيرانا باش كي با من آگاهی بگر قایم فورا دقوت ندقوت يعني چا دقوت ما إلا قوت شعب ببين شكي تجي سر هذا موقع مدان تونل مدان جي هوالا مدان هوا دات مالانا يعني قابا بودر بس سنترتبون بوچا غي مدان چند هوال من صورت وان كشان صورت سیارین کشان میشوارشان افجی ناوندین گو دیار اوین و سر خریطه سر تشتاده بلوس آخوی بلگیه گو میدایی آگاهی گو میدایی جیه موقع هنگ جارا مسئولت شاند هنگ جارا موقع شاند هنگ جارا تنی بنافت گوتن گشتی دوره هفته و پرانی جی مثلا وکی گشتی کی جام مالی دن مال چاوا بود دری چرنگ بود سیاره برده و دری بود تنه بود کیش کس لهن دری و دری آنجی او اف تفاصیلنا گشتی بعثت له صورة فوجين وعلى أساس يبعث لي $500 وبعدها ما بعث لي مش فساري القديم كان بده أكثر شيء الصورة هاي كان بده صور الأنفاق الأنفاق مثل ما يقول الموزيات تبع الأنفاق مع الموزيات كان هاي أكثر شيء بده إياهم. صورت حاجز القرية، صورت حاجز حارة الطيب، حاجز سوق الجمعة، صورت حاجز الخليج، حاجز حلبة كمان، في حاجز ورا السكة كمان صورت، حاجز دوار الباسل وحاجز هنا. هذول الحواجز كلياتها بعثت، صورتهم بعثت ما كنت أستنى ما كنت أقدر أستنى مشان يبعثوا لي أول دفعة مصاري. باشوربون تلفني أول خلنا في كورد أذكر أول ما أنا في كورد ما هبرا كور كربو مجوان مثلا برستكر أول شو كورد كنا شهيج تنه شو آگاهی نهابو مكون ذكر متسلم أو كاسي ذكر مدام محمد محمود إد كون بيدا مرة موجود كيجان هوالا دوزلا ما بي كيجان ماي يعني از ناس دكم چه پیش کتی دناف کردم آگاهی دانا دم از درباسی رجاوا بوم اچو مکوبانی نوی حوالا ناس کرد حوالی ریوربری صاحب کوبانی حوالی توگای ای صاحب سرینی ای حوالی اکادمی نقطه حوالا مناس کرد جی تونالا ناس کرد تدید جبو تونال نه حاضر بوم سرونگی مثلا آگاهی کم کرد کسی نه چالاک هان زیرا کم بید نو رخصتنه با پیشنگی جوا کد و کسان ما خواستم ما اوناش حاضر کردم بو هم بیشن و تشتی گو مهان حاضر سر ریا تلفن جیرانات شون دید حافظه آمده بود جبر گو از
کسی که زاروگ کی کوبانه ما و جغرافیا کوبه ناست کم مثلا گیش کی منطقه گیش کی ناست کم دقافه مدو بو مثلا هر مواد داره پیرو پارا بک ويا غرفة عمليات عمار دي عيني دانجي قبطان مدبيت مثلا الجبهة الشهر هيا شهر الكوداريت شي بويا مبوجد ليست عمار بو سردار بو وناكي بوجد ليستن ديار بو ريناس بو وناكي كوباني بو گوه ما چهارم بوجد ليست نيف هفته ده وانا دقوتن مثلا هيرو فلان جبهة الشهر بويا آن دوزل ما فلان حوالی چی بوده نه حافظه دا خفیان من او تستای یادی کرد و سم کوردشان و معلومات جوینه حوالان بود جه امریکیان بود نقطه امریکان لکو دریانه چه کسی که منسق امریکیانه چند غرفه عملیات هنه یه تنسیقه به نظامه پارستن و سمکو برن مدانا پارستن هوليري قدرته و سمكونا الهوليري من دان وانا هنا وجي قدرها انا يسيبو صحيح طبقه و مدانا كسر صحيح من بجي كسر صحيح من بجي مدا صحيح كوبوني كيا مدا قدرته صحيح انا يسي صحيح غريسبي طلبياده میتا ترک و پاراستن بێگا بێ استراتیجیەکە دن لە پێش خۆدانیە و بریاوێ ڕۆژاوا باڵا دەکەن. تۆرên ڕەباندنا مرۆڤان بڕێوە دەبن، نەخاسم ئێن دناوا سازیên rêveberiya xweser de dirrevînin dervey rojava. Şukriya vê rolê digerîne. Di dema tê rojava jî ji parastinê derbasî nava mîtê dibe. Xwedê giravî dê wê derbasî Tirkiye bikin. Erka şukriyaya sereke, ji birî komkirin û dayîna agahiyan هنه کسان کم بکه قنوان جروجاوا درخینه و هینی ریبازین جدا دکن دا کمروان تخبن باندوراق با وکی میناد دبریا جنسی لدور هن کسان بگره دا کوانجی بکسی خورین داگر کریه بگوتنه کدن برید دن بدنا جنه دا کو پلان خوین گماری بسری بکن لورا پر بزلالی اشکره دبکو کوجبریه لبرچاوین وان شیرین دکن وان دخن حمیزامی ته طنقاف بونش هوالا کسی گو نخوازم مثل نف هوالا دبینه بس نحیالات است کسی گود بکاری فیده بدمه وکی گو عولا شورشی داد ناب دبن استخباراتی وان ده کار کربن هیزی وانی تایبت مثلا گوتی ده ما بمشره گود دفشی قریابن هات بن مالی چوی نامه جی اوی بهاتنا من برتوی دری ببرانه من ببرانه عامودی يعني كسي قو مني وان عيار كربو جلدر اجبوكو ام درباسي علي تركيبين اجبوكو مرا درباسي تركيبين پنج کس بو یعنی خوش مرا گوتن گروبه کل ورچیکن و وی گروبه تبکاری بخوره بینه بس تشتاق بو ام تخوازم باليگو او دزانه اختار ميمك هدف مكاني اول براسم هول دا يعني قال لك ساندجي او بكم و کسی گو من بوارن آخوین نقاش کرج بگو در باسی آلی باشور ببین 6 کس گاوا گو جنبه دی حیات خوی جواکی يعني تل همبري وان خوشتر بكي جنس دجي يعني چاو گاوا گو تو روني تو باولا را نقاش بكي تو بکاری بیانلاشمی آل دوری رخصنی بخین گاوا گو تو افتش کرجی تویل همبری رخصنی بکار بینی مثلا تی بیجی علاقه تو وی انسانی هی يعني طيب مرة كار بكي بسبب أساسي يعني أزي آگاهی بدم رخصنی کو يعني تكليته وبكسيه آلية ظلام لجي خو آلية جنسي دقو براني يعني ونهل أو سرطة بصرفين تو سروي بصرفي بهمان ريبازي دلالجي بكارتينن لبلي بلانك ميتي لبرتي كشف كرن دلال لجم ميتا تركيا پرورده دبينا ووهيني چند ريين گماري کرنا اركاويجي دید بن ناو زواج ده جنان کم بکه وان درباسی ترکیه بکه به رنگی وان دکه سیخورن میته و دید برجواندین ویده کار بکن لتنش دابه اگر ورن گرتن او فری قاشوریا خلاصیه جی کرنه جیره وها گوتنه اگر تو هاتی گرتن بدنا خوب کار بینه پنه تو کسین کولی پرسینه دکه جه ریب بی و باندور لوان بکی او جی بدله کی خوش و وکری وان فرمان میته پیشوازی دکه و چاوه ویلی بو کو بکار جی بینا قلنا كان في احتمال مسكتوا لا تحكون شيء
حاولوا تضيعون المواضيع، حاولوا تغروهم كمان، يعني طالعوا صدركم، حطوا ايدكم بين رجلكم، سووا حركات، حاولوا تغروا المحققين. إذا ضغطوا عليكم كمان زيادة تقولون جيش الحر مسكنا براس العين، اغتصبونا، صورونا، هددونا. قالوا لنا تسوون جروبات كمان، بس أنت تبقي لك شب الأسعيش أو باليبكي وين ما كان، على اسم الحب تسحبين منه معلومات. مين كان عندك؟ صور لي أصدقائك أشوفهم، غريب الجنس. تسوي لك كمان جروب بنات، كل فترة كانوا راح يبعثوا لي مصاري، أخلي إيدي مفتوحة عنهم، يعني إيش ما يطلبون مني ما أقصر معاهم. منال راح تروح معي قدام أهلي على أساس أنه لازم أختي تكون معي براس العين مشان يفوتوني على تركيا. صفاء راح تروح عن طريق الزواج، ولا كمان راح تروح عن طريق الزواج. نروح ناخذ تدريبنا، قالوا لنا كمان في سماعات صغار تجي مثل البرغي صغيرة، نعطيكم إياهم، الشباب اللي تتعرفون عليهم، اللي تاخذون منهم معلومات، تقدرون تضحكون على هالشباب، تغرونهم بعد الجنس وهالشغلات. حبيبي والله حط هاي بغرفة التدريب تبعكم، غرفة الاجتماع تبعكم، وهاي آگاهی دن دست مده هيا مجور الراجنن جبلي مكرهاتنين وي هناك آگاهی دن در حق كوما وان آسي خورتيجي هنا ددماكو عربية هد سروك مجلس مالبات شهيدان آباكور الرجلات السوري ريزان قلو دبا آرمانج ها اف جروبا هان ديمنن اوي عربية جبو داگر كريه دشينن. معصوم جکوبانه ددما لباشور کردستان پاراستن هنک ارکان دده پیشیاوی لگوروی دب هوالن خواهین روجاوار پیوندی گره بده اوان دا خوازن پاراستنه بجیبینه. یک جکارن ویجی شوپاندنا فرماندار گشتی یه هزن سوریا دموکراتیک قصده مظلوم عبدی سمكو باراستانيفا هاري زيادة لسر جفيني هوالي مظلوم، جفيني هوال مظلوم بأمريكيان رو، جفيني نوبري هوالان ونظام دا چه دبن. نتنوها پاراستن هول دده در بیل تکلین روجاوا ین در وجی بخه ددمه که دکور ریبریا خوصر دا خوازه چارسریا سیاسی لگل حکومتا شامه دکه شر لدجی داعش به هفکاریا کوالسیون دمشینه پاراستن ددو خراب کرنا وان خباتانه. وقت معلومات جفيني هوالان بون جه أمريكيان بون، نقطة أمريكان لكود داريانا. چه کسی که منسخ امریکیانه یکو من مثلا دوگام دقادن گشتیان باز بکن چند منسخ هنه به امریکیان را منسخ گشتی کیه چند غرفه عملیات هنه یه تنسیقه به نظام پارستن و سمکو بابرن مدان پارستن هولیره قذافي وسمكونا. میتا ترک و پاراستنه افقاس پلان دانی بون سر پشتاوان سی خورانو دخواستن دربه کم زن در روجاوا بخینن لی پلان وان بسری نبون نشکریا چو ترکیه و نجی دلال نه هر دو حسینان پرب دست خستن و نجی معصوم گهاش مراد خواه گرک اپراسیونا شهید شبکر شهید کارکر و شهید ناگیهان آکار سل نیش بیر کرن دادو وان او بدست گرتن بگاوه ده دست هزن اولکاری دنه و لبندا جزاین خونه دخلکا سیمین ده لبندا مبن چند سیخورن دن هنه هاتنه گرتن امیل وانجی گوداری بکن.
کێتێ هەلبەت دیسا gelê Kurd e. Ev hevkariya wan a li Rojava kengî zelal bû. حركة شباب الكرد الله أكبر أعضاء من حركة شباب الكرد ينضم الله أكبر Debîra we di navbera 2012 û 2013 komên çete êrişî serêkaniyê kir. Hingî tevîbergiriya YPG û gelê Rojava di berserêkaniyê de hinek komikên ku navê Kurdan li xwe dikirin alîkariya wan kir û çûn pêşwaziya wan. على عيني على راسي الله أكبر دقه بدقه شش هێزێ لەشکری کورد هەنێ bi لەشکرê azad rin hundirê hebrînê de telîfonê xwedan me û me حكم بلغ كنت في عقل الواو وعقل سير خديجة وعقل خديجة جدن بهورد نيبي درو سير بيدرو Vê hevkariyê dirêj kir û di Efrînê de teqiya. Sala 2018 çete û dagirker bi xwendin Efrînê û li wan pîroz kir. Di encamê de bi sed hezaran Efrînî koçber bûn û heta îro jî bazar li ser wan têkirin. Belgeyên wê hene û her tişt li ber çavin û li ser maseyê tên raxistin. Benê neyartiyê kin ne û nûker nema tên veşartin. Ji bo wan qels bikin û bixînin çi rêbaz nemaye û bi kar neanîne. Heta destdirêjî li jinên Kurd jî kirine û avê dine nava vê ciravê. Kerem bikin, êdî guhdarî bikin. Şükriye, Hüseyn, Delal, Mahsûm û Hüseyn in. Şükriye Behcet Şêxmûz ji bajarê Hesekê ye. Ew li başûrê Kurdistanê bi destê kesekî bi navê Eyhan ku bi istixbarata parastinê re kar dike bûye sîxur. Lê hûn dizanin çawa gelekî ecêmayî nemîne. Eyhan ê ji Bakurê Kurdistanê destdirêjiyê li şükriya dike û dîmenên wê dikişîne. Wan dîmenan li dijî wê bikartîne xene wê bike sîxura parastinê û li dijî Rojava kar bike. Ev yek ji rêbazên parastinê ye û li dijî Rojavayê Kurdistanê bikartîne û di heman wextê de wekî stratejiyeke xwe dibî. Şükriye jî sîxurtî riya herî hêsan bo xwe dibîne û bi dilê xwe pê re dizewije. Bi gotineke din, malbat birayê xwe yê şehîd gel û axa xwe dabêje. Jiyana bi hezarên mirovên li Rojava dixe jêr metirsiya balafirên dagirkeriyê. أو فيديو جمع أيهان هذا أيهان ويتشاغي يعني أمنا زوجي وأيهان نبي إصرار لي بياني مرة بزوجي يو إصرار أو يتهنا بياني وبشتي قو كاتشب بشتي بيزاقي ثاني كات نمات كار بدر مالا بارا ويتشاغي بشتي قو أم خاتم أيهان راقو كاو فيديو ما قو جمع رسمين ها ev eyhane ne careke û ne di caran ev kar kiriye an got destdirêjî li jinên Kurd kiriye. Vê gavê jî reviya ye Bakurê Kurdistanê. Ne tenê ev, serbazekî parastinê yê pedekê li navenda Sêmêlê li ber kamîreyan destdirêjiyê li wê dike û dîmenên wê li dijî wê bikartîne. Yanî dest li jineke Kurd dirêj kir hew ji bo miradê dagirkeriya Tirkiye bi serî bike. بس سيرت بابو سر ملي هوا قلت درباسي مانجيبه أزين هاورا بس أوي من أني بيشيا شباكي يعني هذا بيشيا بنجري وأس خيادكن بس أو خيانك يعني أو خيانك بعدين يوجي ينقشتي ولا خيادك يعني بيشتاوي الكاميرا بو مس خيادك لور أو جي فيديو من يعني دوي كاميرا ده هتخفيه وكذي قاعد قمرة نقاش كرنجي قالبان فيديو كر مجايها ربو مگویان ویدیو مکشاندنن بو بلاو نکه بو اگر تهاری سوریه تکاری خوش بدی مشاندن او بلاو نکه بس گو تهاری تبالانتی خوشوان خود بکی وی چاقی تخل کی جان قنات تلفونی دوه کی تخل بی
هلبت وکی مدخلکا یکم ده داناسین جه سیخور کرنا وان نابندا سیمیل یا لدهوکه یا هندري دهو كده سيميلي الانا سيميلي جرد بيجن يعني وكي جيه كي جرد بيجن باراستني دبرد آلية كي بشكي وي حبسه بشكي وي آلية تحقيقية ريفا بريا وربخوا سيداي الطيبة مديرة جورا سيداي الطيب أبيال باراستني نامينه سيداي غريب يكي قمتانك هبو أفسي ستر أو بيرابير صورشترمتك وكي دي ولات هي ولات جي يعني وكي قد بيجن دستي تشابي سيداي الطيبة نادر وجمعة هنا وكدين جنك تاني شغل ورا نافي ليلاية يعني جيبوا أيهان مخلي بو از الظانم بيستو يكس قلتب أيهان بون بيستو يكس وبرانيش خلقي روجا بابون بس هندري بي حبسي داجين بس هنجارنا هنا كساعة يارد كرن مود مجاري واني نقاشي تشنه تشد بيجن تشنا بيجن تشل سرما دروا كرنا نكرنا تشدا آخبن تشنا آخبن شبکه وان بویرنگیه جستخبارات پاراستنه سیدای غریب سیدای ولات سیدای طیب و لیلانه جهلا میتا ترک بجی متین ابوجانو و باب ایهان رضوانن دبن وان را ایهان هیا و دداویه ده شکریایه بگوتنه کدن افسی خوراهان برنگه که هفبش به پاراستن و میتا ترکی را کار دکه دورده پیوندین هر دو آلیان پشتراز دبن رقم أبو جان ودامه زمرنا جو أو جميته زمرجو مهربة ويتدربست ومرة كريب نظام يعمل ورهنا ويورن تبرد بدريبة بن وبتفورا ورن درباسي تركيبك وأف بوليسي برد بدريجي أو يتستقبل وبرد بدريجي حين سر حدود بابي أيهان وأيهان ومتين وميت يعني أف ميتي كوبيرة تتخازي كيج مالبات يجب خاربين بين بشتيوي مجو كا أوراقي متشينا بون مگو کات یعنی چتی من تمام نبود گو تهینا هینا جمرة کار بک جبو إثبات تدسي مده هذا حياة وراقي تجي عند أجل عندنا عين وكي متين جي طرزي متين جي أبو أمي تفان روجا درباس بس بديا جو فان روجا وراقي تجي بيت بكاري بهما كان فوتوغرافي ديجي جمرة ريكا يعني كان بيجي ديجي جمرة ريكا مي كيف خوش بي يمشي جوارد أو ذكر يعني جوارد شان حسين صالح حلو جحسكيا او شکریا جه تاخکنا و هب ناز دکن لبله کسین کو او کرنسی خورج هف جودانه حوالی حسین ابن ابي يوسف لترکیه وی بپریان غردکه و بویرنگی دکه و خفقاسی خورتیه علاقتي مع يوسف قديمة كانت انه كان من جيراننا هو يشتغل مع عميته التركي قبل فترة سنة تقريبا صيفية مضت طلب مني انه يتواصل مع شكرية شفت شكرية انا 3 مرات راح فجأة على تركيا خبرني بعد فترة انه هو بتركيا يوسف بعد ما سافر على تركيا بال 2023 شهر الرابع والشهر الخامس بلش يتواصل معي قام يقول لي انه ابعث لك مصاري واساعدك في شغل تشتغله وانت قاعد مرتاح وعبت لك عليه وبعث لك مصاري قد ما بدك ابعث لك $. معصوم خلیل حمی یج کوبانه جنک بعاقلی وی دکنو دکشینه باشوری کردستانه وكي باريكي هيسان دكبات دافقا سيخورتيه وبجداري انيا لدجروج آباد با لتشتكي دنج ورا بيجم او بجداري برخودانا ديروكي يا كوبانه بويا لقد كيليه كيجي نهاد بيرا من اول حمله من بجدن اسكر مقدر الكداري قواز لباشورم قوال باشورم اجبوت در كاتما وقرقت وري ام زواج بك ده حتى ده فوق از گشتم ويدجي نظني بقول تكلي سمكو نوال عبد الرحمن سمكو خفق ورن از ايشه واتشه بكم از وابدم زوجانا كهنگ برايم ويده هنه ومرا اوليكور بنا بورا اوليكور بنا هر دویم را گو که از چومه ترکیه گو سه حیوانی به تلفن من وارد ساگناندم گو جزا سرم های اگر جزای من خلاص به از وگر ما باشد سمکو آن را سوز دامن و تیچاکه و گو اره گو پشت سه حیوانی وان گو راستی بیواره حتی به نوال و شوراجی مرا کرد گو مجبونه تا $10,000 ورگرفیه از خورستان سمکو
مگو تمام مگو هگه از خواب ماندم آنیم کرن وی کاری دا از خستم وی روشه دا د دۆسیایە ویدا ناوێ گەل لە کەسان تێنەشکەرەکردن وەکی زنجیرێکەیە و هەمووژی گرێدای استخباراتە پاراستنێ یا هەولێرێنە یێ بەرپرس ناوی وی فوئادە bi navê mamoste tênaskirin dibinre kovan û hercîne Simko yê herî zêde divir de dijminatiyê li Rojava dike Newal a ku mehsûm dikişîne Başûrê Kurdistanê îcar êd heman pozîsyonê de gelek kes hene Çîçek, Bêrîtan, Serxwebûn, Harûn, Elî û Hemûdê ne کارستان سیمیله لود 45 جان تحقیق بوم کردن البخواد سمکو و کوvan و هرجیوان ابنای پاراستن هولری Delal Ehmed Wadî ji taxa zihûr a Qamişloyê bi lêgerîna li Dûwê gelek zanyariyên xeternak derdikevin Delal gelekî li dû sîxurtiyê geriyaye û di nava wî karî de pir bedena wê hatiye bikaranîn sîxurkirina wê jî hecêb e Biriya hevjînê xwe dest bi karê sîxurtiyê bi mîta Tirk re dike ji bo wergirtina ferman û erk jî derbasî serêkaniyê ya dagirkirî bûye û vegeriyaye 4 شهور متزوجين وبعدين هو راح طلع على تركيا طلعت وصارت فجأة قبل ما أنا أتزوج شبان جاب لعنا على البيت بنت تركية اسمها نازلي رحنا ثاني يوم الزواج أنا وهي وشبان لعند وحدة محامية اسمها رندا طالع لها ورقة على هوية أخت شبان تقدر تمشي فيها من الحواجز لحتى تروح على منبج ومن منبج تطلع على تركيا بعد ما وصل على تركيا ب3 أيام يوم الثالث حكى معي قال والله وائل وحجي ورطولي قالوا لي روح على تركيا كنت قال لي أنا أخاف وجدار وهالشغلات هاي ما أطلع قال لي رح فوتك من الباب لا تخاف قلت شلون قال والله بدك تبعتي لي صور للرفاق يعني أبو رعد وشوفان هم اللي حكوا معي فيديو مشان الصور مشان يفوتوني من الباب اجوا 2 لابسين عسكري طلعوا هدول 2 مهربين وهن عساكر بالجيش الحر قال انت بدك تطلعين على العزاز مشان تشوفين ابو رعد تقعدين معه قال انا راح اعطيكي بس رؤوس اقلام ابو رعد هو يفهمك هنيك بس انت راح تروحين مشان تاخذين تدريب مشان تشتغلين بالقامشلي شفت ابو رعد هنيك ناو تنيا جروبا وان برفرها هند نافا بي كوميدا قاشو هبال نزیک این هفجینه وینه لحتیکریا جنسی دنابا وان ده چه دبه و دیسا به هبره کار دکن تفگره وانجی بفیرنگیه ابو رعد سرک شبکیه او اندام میتیه و دنابا ترکیه و هرم داگرکری به تایبت اعزاز ده چوته شفان هفجینه دلاله حسن و وائل هبالین وینه نازلی اندامک میتیه و او درخستنه ترکیه هر وکی ین بوان را و دنابا روش آباد دخبتن جی ابن ابو حدو دلو و جانو بمیتی را کار دکن و مروفان بقاچاقتی در باسی ترکیه دکن منال خوشکا دلاله و بدست وی بو یسی خور او جیل جم هیزن اولکاریه گرتیه حسین حنیفی قهرمان ایش کوبانه ده بردیلا بدست خستنا پریان ده ایریشن لدجی روجاوا قبول دکه او جی خوده گراوی برید ده باشور کردستانه لبله ده جه ده وی دکشین ناوندا سیمیله بخواه دادکوه میدانه وکی پیخواسکی جوان را آگاهیان کن دکه وقت بوارگو ما گفتم شون پرستنه لپرسین ما کرد جواسیشی کامپه و کسی ما خواستی سالمانا استخباراتی قدب هیا کامپه دیا برنگی کیف مدنیه یعنی مدنی دیگه بدی هم دست بیکو چون یعنی هم چون لو داره جیت تحقیقون هم هفته که مرة تحقیق دبو سالمون هم جاره یک دبرنا هم در پرست ما پرست کردن شکلی که بر فرق شما پرست کردن مجبور چه پرست کرد ما آگاهی دایی بریگی ملواتی ما پرست کرد چه کار مکری چه نکری روزی که پرست کرده چه کار نفاقان بکری در کار کری کاری تا چی جیج مخواستن تا دیل پرسینا ما دا مثلا جیج ما خواستی نقطه بون نوی ریوربری هم
کاری مکری اجمار نقطان دا اجمار قواته تونل خواستن جی تونل دا جی نقطان پرورده مکری ما خواستن جی پرورده اجمار اول پرورده دا وان کسان چی کرنه؟ لسر عرده جه ناوندین لشکری و سازیان ناوین ریببر و پیشنگان و همو تشتین گرین بریا جی پی اس آن بریا نقشه ددن دست پاراستن و میته. اف دبر بگشتی دبن آرمانجن بالافرین داگرکریا ترکیه بفشار و ریببریا پدکه دست وان کسان کتی خوینه و خرابیا روجاوای کردستانه جریباز و تبگرا اندام پاراستنه تی دیار کرن کو او هوج بو تو نکرنا دسکفتین گل کرد هاتیه ساز کرن و دوی دمه ده تورین سیخورتیه آواده که نتن الدجی روجاوا لبل چاپکانین تایبت راگهاند کو ایرو روژ و هفدمی شر گران ایل باشور کردستانه پاراستن آگاهیان لسر کسایتان کم دکه و پشر شانتاج و گفان لوان دخون بویرنگی وان داویجن جرابا سیخورتیه بری نهاجی در وبرین میته لسلیمانی دو اپراسیون شهید ساکینه جانسز هاتبون گرتن و گوتبون اگر استخبارات پاراستین هبه بیدوی تنه یکو او لسر عرده کار بکن. شکریه یکو به دزدریجی بوی سیخورا پاراستین و میته لسیمیل چه تشتیجه دخوازن دبیجه و اشکرت که هر چار سیخور اندنجی برنگن جدا همان کاری دکن. بویرنگی ایدی خوینا به هزارن کسان پیشکشی داگرکریه دکن. سیخور لوی مکرتین کو نتنه ریوبرین پاراستینه هر وکی میتا ترک بخوشی دوی نابنده دهیه و بجداری لیپرسینه دبن. او ده جیم اشخو او داغو کتنه او پرانی تنه او کسین گومیتید هاتن تنه کتنی او دیده. سیدای طیب جی بارا رونانش مثلا مدیری و کسی که دوید پاراستنه ده بارا رونانش. تنه دنیز و حردو کسین گومیتید او انا حردو هاتن بیرا بنیش. بدلیل رعاولی بدلیل نکتنا وانده. في داوية يعني نطولي دديد چند دقة ودركت يعني زدنا طول بس براني بدني زيرة نقاش تكر لورا أبلغين هان نشان ددنكو قال لك نابندن هبجدنا برا بدكي ودولتا ترقى هاتنا آواكرن وجور شر روج آوائي دكن بلغيه كدن آوي هفكاري جي أوكو دما شكريات درباسي روج آوا دبا پیوندین پاراستنه پیر تین خود کرن و ایجار میتا ترک دکه بسر خطه و آگاهیان دخوازه. گر کومروف لنابروکا لیپرسینو دا خوازن میته و پاراستنه بینیره. همان سیناریویا. وقتا لوان سیخوران تی گهداری کرن او دیمن دردکه بهوله. کو نقشه سازین روجاوای کردستانه ببریه که حسان بو ایریشو تنه کرن. انت الگری بج ما باقی بج حوالی می بج در دور بج جیرانا بج کی با من آگاهی بگر قایم فورا دقو ندقوت يعني شو دقوتن ما إلا قوت شعب ببين شكي تجي سر هذا موقع ميدان تونل ميدان جي هوالا ميدان هوا دات مالانا يعني قابا بودر بس ينتقدون وشاقي ميدان چند هوا من سورة وانكشان سورة سيارين كشان مشوارا شان أجي نافندين قو ديار أبين وصار خريطة وصار تشتغل بلوس أخوي بلجيا قوم داي آگاهی قوم داي جيه موقع هناك جارا مسؤولة شانت هناك جارا موقع شانت هناك جارا تاني بنافت قوتن قشتي دورا حفظي وبراني جي مثلا وكي قشتي كي جام مالي دن مال شاوا بود دري چرنگ بود سيارة برده دري بود تنه بود كيش كسل هندري بده يانجي أو أف تفاصيلنا قشتي بعثت له صورة فوجين وعلى اساس يبعث لي $500 وبعدها ما بعث لي مشفى ساري القديم كان بده اكثر شيء الصورة هاي كان بده صور الانفاق مثل ما يقول الموزيات تبع الانفاق مع الموزيات كان هاي اكثر شيء بده اياهم. صورت حاجز القرية، صورت حاجز حارة الطيب، حاجز سوق الجمعة، صورت حاجز الخليج، حاجز حلبة كمان، في حاجز ورا السكة كمان صورت، حاجز دوار الباسل وحاجز هنا. هذول الحواجز كلياتها بعثت، صورتهم بعثت ما كنت أقدر أستنى مشان يبعثوا لي أول دفعة مصاري. بو شربوا
تلفن هاولی خو نف کار داد کرد هاولی من نف کار داد مهابرا کار کرد مجوان مثلا پرست کرد هاول چه کارید کنه چه هیچ تنه چه آگاهی نه هاو مکم دکرم تسلیم های کسی دکر مدام محمد محمود اید کام پیدا مرا موجود کیجان هاوالا دوزلما بی کیجان مای یعنی از نوست کم چه پیش کتی دناف کردم آگاهی دانا دم از درباسی رجاوا بوم اچو مکوبانی نوی هاوالا ناس کرد هاوالی ریوربری صاحب کوبانی هاوالی توگای ای صاحب سرینی ای هاوالی اکادمی نقطه هاوالا من ناس کرد جی تونالا ناس کرد تدید جبو تونال نه حاضر بوم سرونگی مثلا آگاهی کن کرد کسی هانا چالاک هانا زیرا کن بید نو رخستنه با پیشنگی جوا کرد کن و کسانو ما خواستم ما اوناش حاضر کردم بو هم بیشن و تشتیگو ما هانا حاضر سر ریا تلفن جیرانات شون دید حافظه آمده بو جبرگو از کسی که زاروگ کی کوبانه ما و جغرافیا کوبانه ناست کم مثلا گیشکی منطقه گیشکی ناست کم دقافه مدو بو مثلا هر مواد داره پیرو پارا وقت ويا غرفة عمليات عمار دي عيني دنج قبطان مدبيت مثلا الجبهة شهر هي شهر الكوداريت شي بويا مبوجد ليست عمار بو سردار بو وناكي بوجد ليستن ديار بو ريناس بو وناكي كوباني بو گوه ما چهارم بوجد ليست نيف هفته ده وانا دقوتن مثلا هيرو فلان جبهه شهر بويا آن دوزل ما فلان حوالی چی بویا نه هفته دا خفیان من او تستا یادی کرد و سمکورا دشان و معلومات جوینه حوالان بود جه امریکیان بود نقطه امریکان لکو دریانه چه کسی که منسق امریکیانه چند غرفه عملیات هنه یه تنسیقه به نظامه پارستن و سمکو برن مدانا پارستن هوليري قدرته و سمكونا الهوليري من دان وانا هنا وجي قدرها انا يسيبو صحيح طبقه و مدانا كسر صحيح من بجي كسر صحيح من بجي مدا صحيح كوبوني كيا مدا قدرته صحيح انا يسي صحيح غريسبي لابياده میتا ترک و پاراستن بێگا بێ استراتیجیەکە دن لە پێش خۆدانیە و بریاوێ ڕۆژاوا بالا دەکەن. تۆرên ڕەباندنا مرۆڤان بڕێوە دەبن، نەخاسم ئێن دناوا سازیên rêveberiya xweser de dirrevînin derbey rojava. Şukriya vê rolê digerîne. Di dema tê rojava jî ji parastinê derbasî nava mîtê dibe. Xwedê giravî dê wê derbasî Tirkiye bikin. Erka şukriyaya sereke, ji birî komkirin û dayîna agahiyan هنه کسان کم بکه قنوان جروجاوا درخینه و هینی ربازین جدا دکن دا کمروان تخبن باندورا خواه وکی میناد دبریا جنسی لدور هن کسان بگره دا کوانجی بکسی خورین داگر کریه بگوتنه کدن برید دن بدنا جنه دا کو پلان خوین گماری بسری بگن لورا پر بزلالی اشکره دبکو کوجبریه لبرچاوین وان شیرین دکن و وان دخن حمیزامی که طنقاف بونش حوالا کسی گو ناخوازن بسن ناف حوالان دبینه بس نحیالات است کسی گود بکاری بفیده بدمه وکی گو عولا شورشی دد ناب دبین استخباراتی وان ده کار کربین هیزی وانی تایبت دم مثلا گوتی دم آبن بشره گود دفشی قریابن هاته بن مالی خو چوی نامه جی اوی بهاتنا مبرده بی دری ببرانه من ببرانه عامودو يعني كسين قو مني وان عيار كربو جلدر اجبوكو ام درباسي علي تركيبين اجبوكو مرا درباسي تركيبين پنج کس بو یعنی خوش مرا گوتن گروبه کل ورچیکه و وی گروبه تو بکاری بخوره بینه بس تشتاق بو ام تخوازم باللیگو او دزانه اختار میمک هدف همه تاني او براسم هول دا يعني قال لك ساندجي او بكم و کسی گو من بوارن آخوین نقاش کرج بگو در باسی آلی باشور ببین شش کس گاوا گو جنبه دی حیات خوی جواکی يعني تلهمري وان خوشتر بكي جنس دجي يعني چاو گاوا گو تو روني تو باولا نقاش بكي تو بکاری بیانلاشمی آل دوری ریخصنی بخین گاوا گو تو افتش گرجی تاویل همبری ریخصنی بکار بینی مثلا تبیجی علاقه تا وی انسانی هی
یان تی مرا کار بکی بسردی اساسی یان ازی آگاهی بدم ریخصنی کو یعنی تکیلیت و کسی هی آلی زلام لجی خو آلی جنسی دگو پرانی یعنی و نهل او سرتا بصرفین تو سروی بصرفی به همان ریبازی دلالجی بکارتینن لیبل پلانک میته لبرته کشف کرن دلال لجم میتا ترکیه پرورده دبینه و وهینی چند ریین گماری کرنه ارکاویجی دید بن ناوی زواج ده جنان کم بکه وان درباسی ترکیه بکه ببیرنگی وان دکه سیخورن میته و دید برجواندی نویده کار بکن لتنش دابه اگر ورن گرتن او فری قاشو ریا خلاصیه جی کرنه جیره وها گوتنه اگر تو هاتی گرتن بدنا خوب کار بینه هنه تو کسین کولی پرسینه دکه جه ری ببی و باندور لوان بکی او جی بدله کی خوش و وکری وان فرمان میته پیشوازی دکه و چاوه ویلی بو کو بکار جی بینه قلنا كان في احتمال مسكتوا لا تحكون شيء حاولوا تضيعون المواضيع حاولوا تغروهم كمان يعني طالعوا صدركم حطوا ايدكم بين رجلكم سووا حركات حاولوا تغروا المحققين اذا ضغطوا عليكم كمان زيادة تقولون جيش الحر مسكنا براس العين تصبونا صورونا هددونا قالوا لنا تسوون جروبات كمان بس انت تبقي لك شب الأسايش أو باليبكي وين ما كان على اسم الحب تسحبين منه معلومات مين كان عندك صور لي أصدقائك أشوفهم أغريب الجنس تسوي لك كمان جروب بنات كل فترة كانوا راح يبعثوا لي مصاري أخلي إيدي مفتوحة عنهم يعني إيش ما يطلبون مني ما أقصر معاهم منال راح تروح معي قدام أهلي على أساس أنه لازم أختي تكون معي براس العين مشان يفوتوني على تركيا صفاء راح تروح عن طريق الزواج ولا كمان راح تروح عن طريق الزواج نروح ناخذ تدريبنا قالوا لنا كمان في سماعات صغار تجي مثل البرغي صغيرة نعطيكم إياهم الشباب اللي تتعرفون عليهم اللي تاخذون منهم معلومات تقدرون تضحكون على هالشباب تغرونهم بعد الجنس وهالشغلات حبيبي والله حط هاي بغرفة التدريب تبعكم غرفة الاجتماع تبعكم وهاي آگاهی کی دن دست مده هیا مجور راگینن جبلی مکرهاتنن و هناك آگاهی دن در حق کوما وان آسی خورتیه جی هنه ددماكو عربية هد سروك مجلس مالبات شهيدان آباكور الرجلات السوري رزان قلو دبا آرمانج ها اف جروبا هان ديمنن اوه عربية جبو داگر كريه دشينن معصوم جکوبانه ددما لباشور کردستان پاراستن هنک ارکان دده پیشیاوی لگوروی ده به حوالن خواهین روجاوار پیوندی گره بده اوان دا خوازن پاراستنه بجی بینه یک جکارن ویجی شوپاندنا فرماندار گشتی یه هزن سوریا دموکراتیک قصده مظلوم عبدیه سمكو باراستانيفا هاري زيادة لسر جفيني حوالي مظلوم جفيني حوالي مظلوم بأمريكيان رو جفيني نوبري حوالون ونظام دا چيد بن نتنه وها پاراستن هول دده دربیل تکلین روجاوا ین در وجی بخه ددمه که ده کره ببریا خوصر دا خوزا چارسریا سیاسی لگل حکومتا شامه دکه شر لدجی داعش به هفکاریا کوالسیون دمشینه پاراستن ددو خراب کرنا بان خباتانه وقت معلومات جفيني حوالون بون جهه امريكيان بون نقطه امريكان لكو داري هنا چه کسی که منسخ امریکیانه یکو من مثلا دوگام دقادن گشتیان ناس بکن چند منسخ هنه به امریکیان را منسخ گشتی کیه چند غرفه عملیات هنه یه تنسیقه به نظام پاراستن و سمکو بابرن مدان پاراستن هولیره قذافي وسمكونا میتا ترک و پاراستنه افقاس پلان دانی بون سر پشتاوان سی خورانو دخواستن
دربەیەکە مەزن لە ڕۆژاوا بخینن لێ پلانên wan bi serî nebûn ne şukriya çû Tirkiye û ne jî delal ne herdû Hisênan pere bi dest xistin û ne jî Mahsûm gihaş miradê xwe gerek operasyona şehîd şevker, şehîd karker û şehîd nagihan Akarsel neyê ji bîr kirin da dû wan û ew bi dest girtin vê gavê di destê hêzên ewlekariyê de ne û li benda cezayên xwe ne di xeleka sêyemîn de li benda me bin çend sîxurên din hene hatine girtin em ê li wan jî guhdarî bin